ni inkuru zigera kuri ebyiri tugiye kuganiraho ariko zifite aho zihuriye. U Rwanda rwahaye Amerika amakuru y'ubufatanye bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe w'inyeshyamba za FDLR, mu gihe kandi ibinyoma mu ibaruwa FDLR yandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nizo nkuru ebyiri tugiye kuganira, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rwahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru agaragaza ubufatanye bw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mu gihe kuwa kabiri Nyakanga 2025 Victor Byiringiro ufatwa nka perezida w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR yandikiye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibaruwa ivuga ko uyu mutwe ushaka kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. The Quick Times News wowe icyo usabwa no kujya hasi ari subscribe wakandaho, ubundi tugakomeza kwana muri gahunda zitandukanye, ubundi nkakuvira imuzi n'imuzingo ibijyanye n'aya makuru kugira ngo ubisobanukirwe neza gatanu kuri gatanu. Reka duhere ku Rwanda rwahaye Amerika amakuru y'ubufatanye bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rwamaze guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru agaragaza ubufatanye bw'ubutegetsi bw'i Kinshasa na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mu kiganiro na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rwanamenyesheje Amerika ko umuhungu Habyarimana Juvenal witwa Jean-Luc Habyarimana na Fabien Singaye bakiriwe i Kinshasa. Yagize ati, twahaye umuhuza amakuru yose agaragaza ubufatanye bukomeje hagati ya Perezida Tshisekedi, ingabo ze na FDLR, ariko kandi n'umutwe wa politike uri kugerageza gukora binyuze mu bantu babino nka Jean-Luc Habyarimana na Fabien Singaye bageze i Kinshasa. Nka Jean-Luc Habyarimana yafotorewe i Kinshasa. Singaye yabaye umunyamabanga wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda mu Suwisi, avuga ko yari maneko ya leta ya Habyarimana wacungiraga hafi Abatutsi batavugaga rumwe n'ubutegetsi biteguraga gutaha. Ubwo gutaha nukuza garuka n'ubundi mu Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko nubwo mu mwaka ushize Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agiranye n'u Rwanda amasezerano y'amahoro bibifashijwemo na Amerika, ubutegetsi bw'i Kinshasa budafite ubushake bwa politike bwo kuyubahiriza. Yasobanuye ko nta bushake bwa politike Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite bwo gusenya umutwe wa FDLR, kuko aho kugira ngo ibyubahirize uko ibisabwa n'amasezerano y'amahoro y'i Washington yakomeje kuwufasha mu rwego rwa gisirikare. Tariki ya 29 Werurwe 2026 Mugaba mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Jacques Ndulu Chaligonza yageze mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo atangaza ko ibikorwa byo gusenya bitangiye. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati, ariko icyakurikiyeho nyuma y'iminsi ibiri, tariki ya 31 Werurwe wohereje kajugujugu ebyiri muri Warikare zijyanira FDLR intwaro, amasasu n'amafaranga. Aya makuru twayahaye Abanyamerika. 27 Kamena mujyanama wa perezida wa Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afrika Masad Bruce yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko leta ya RDC itubarije amasezerano harimo isezerano ryo gusenya FDLR byibura mu bice igenzura. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ari ingenzi ko n'umuhuza yemera ko
leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itigeze isenya FDLR, bityo ko niba atabogamye akwiye kuyifatira ibihano mu rwego rwo kuyishyiraho igitutu kugira ngo yubahirize amasezerano y'amahoro. Ibi ngibi byose bigaragaza nkaho ibyo Masad Bruce yavuze bishobora gushyira leta zunze ubumwe za Amerika muri sefari cyangwa se bakayishyiramo hagati, ndetse ikaba yanatakarizwa n'icyizere mu gihe ntacyo yabakoze, nimba yemera ko leta ya RDC ntacyo yigeze ikora mu gihe basinye mu gusenya umutwe wa FDLR. Ikaba bikomeje kugaragaza ko n'ubundi ikorana n'uyu mutwe, rero ni ibintu bishobora gutuma itakarizwa icyizere. Ubwo nuko nkuko bimeze kuri byatangajwe na Minisitiri Nduhungirehe. Naho tugiye ku binyoma biri mu ibaruwa yandikiye Amerika, ubwo ni FDLR. Kwa kabiri Nyakanga 2025 Victor Byiringiro ufatwa nka perezida w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR yandikiye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibaruwa ivuga ko uyu mutwe ushaka kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo baruwa yashyizwe muri raporo y'impuguke za Loni kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ifite umutwe ugira uti contribution de FDLR pour ramener la paix dans la région des Grands Lacs africains. FDLR yagerageje kwiyerekana nk'umutwe wa politike ushaka amahoro urengera impunzi z'abanyarwanda ziri mu burasirazuba bwa RDC, ariko raporo ya Loni igaragaza andi makuru anyuranye n'iyo mvugo, ndetse ikerekana FDLR ko yowe gisirikare kandi wubakitse mu buryo bwa gisirikare. Byiringiro uzwi nanone nka Gaston Iyamuremye yabanje gushimira Amerika ku ruhare yagize mu masezerano y'amahoro yi Washington yashyizweho umukono kwa 27 Kamena 2025 hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko FDLR ishyigikiye ibikorwa byose by'ukuri bigamije kugarura amahoro arambye mu karere. Ikibazo gikomeye kiri mu buryo yisobanura. Muri iyo baruwa uyu mutwe uvuga ko utigeze uba ikibazo ku banyarwanda, nyamara inshuro nyinshi wagaragabye ibitero cyane cyane mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda, ukica abasivile, ugasenya ugatwika ndetse ukanasahura. FDLR kandi yanditse ko atari umutwe w'iterabwoba cyangwa w'abajenosideri bihabanye n'amateka n'ibikorwa byayo bizwi mu karere no mu mahanga. Abawushinze ni abagize uruhare rukomeye mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza FDLR nk'umutwe uri ku rutonde rw'iyafatiwe ibihano ku rwego mpuzamahanga kandi ukomeje kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impuguke za Loni zivuga ko FDLR yiciyemo ibice bitatu by'ingenzi. Hari FDLR Foka nk'igice cy'ingenzi, hari FDLR Rudi na FDLR FPP. Leta y'u Rwanda igaragaza ko ikibazo cya FDLR ari icy'umutekano. Perezida Paul Kagame yigeze kuvuga ko abarwanyi bose uyu mutwe waba ifite igihangayikishe cyane kiwuturukaho ari ingengabitekerezo ya jenoside ukwirakwiza. Akaga gakomeye uyu mutwe uteza muri aka karere nuko katumye amasezerano y'amahoro y'I Washington n'imyanzuro myinshi y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano isaba leta ya RDC gusenya FDLR. Abarwanyi bifuza gutaha bakabifashwamo. Raporo ya Loni igaragaza ko FDLR itari umutwe muto kuko abarwanyi babo bari hagati y'ibihumbi 3500 muri 2026 ubwaho. Yivugira ko ifite abagera ku 10,000. Umutwe yihariye wayo wa CRAP ukavuga ko ufite abarenga 20,000. Ubwo barebe hamwe n'abarwanyi barenga 33,000. Umutwe uvuga ko urengera impunzi, ariko raporo igaragaza ko abarwanyi bawo bari ku rugamba muri teritwari ya Nyiragongwe, Masasi, Rucuro, Warikare, ndetse ko ishami rya CRAP ryivugira ko rifite abarwanyi mu nkengero za Goma, ndetse ko hari n'abacengeye muri iyo mijyi hafi y'u Rwanda. Raporo ivuga ko kuwa 7 Mata 2026 ipinga muri Warikare habereye inama y'ibanga yahuje abayobozi bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'aba FDLR, banzura ko nubwo amasezerano ya Washington yasinywe fatanye bw'imyande zombi buzakomeza.
iyi ngingo ivuguruza ibaruwa FDLR yandikiye Amerika mu gihe yivugaga nk'umutwe ushaka amahoro. Raporo igaragaza nk'umutwe ukomeje kwifashishwa mu ntambara y'umurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafite aho ihuriye n'abanyarwanda bahunze. Ibimenyetso byose bigaragaza ko ibaruwa FDLR yandikiye Amerika igamije kuyobya uburari kugira ngo Amerika yirengagize ibikorwa byo kuyisenya byagombaga gukorwa n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko amasezerano y'amahoro abiteganya. Ubwo nukomeze ku mpande zombi yaba ku byatangajwe no ku ruhande rw'u Rwanda binyuze muri Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe ubwo yatangazaga amagambo akomeye cyane avuga ko u Rwanda rwahaye Amerika amakuru ubufatanye bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR ndetse n'ibinyuma bya FDLR mu ibaruwa bandikiye leta zunze ubumwe za Amerika. Inite Quick Times News komeza kubana natwe muri gahunda zitandukanye, kanda subscribe nimba utarayikanda kugira ngo gahunda zose zikomeze kugenda neza. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere, mukomeze kugira imyiteguro myiza ya weekend kandi mukomeze kugira imyiteguro myiza y'umunsi wo kwibohora ku banyarwanda twese.